prve pripreme, osmišljavanje emisije koja bi pomogla u tim okolnostima u kojima se i moglo nešto uraditi. Izbor literature je jako skroman, naučni radnici, mnogi, ja sam neke nazvao i podrumašima, plašili su se da izađu da bi davali nekakve savjete ljudima. U televiziji zna se da je ulazilo samo 2 kW struje u to vrijeme, međutim čini se da su ti moji divni, dragi prijatelji, drugovi, saradnici zaista odlučili da preživimo i na ovaj način. Naime, samo je išao u to vrijeme, išao TV Dnevnik od 2 kW i išla je ova emisija koja se zvala Mala škola preživljavanja. Išli smo 15-20 minuta, nekada i pola sata, zavisno koliko smo imali materijala. A što je meni je teško, mislim, uvijek se sjetim, ja imam dosta bogatu biblioteku svoju. Imam zaista puno knjiga, sve živo što sam imao u njoj, sve sam to na neki način i proučio. Od prijatelja koji su mi htjeli da pomognu, dobio sam od njih isto.